ma one mai rabadite tema barisalan tema barisan kalingong bari ho laku tiba ho laku inu one mai jauh ngasang cipa masa dite ai kurang karipi ang sungai daci kurang kari one vai te di tengah sang emalai ai kalingong kurut biasa salah aku tengah masa mata bati baki kaku kena masalah ngalai am dolong vai roho tu kaku amin vai bacan tu kalingong ho laku tiba no mai rabadite tuak cipa masa mai lako di jet mori gaman ai dorong dor jaun ngasang golo ta doong dor kole jaun ngasang one maya vai lage dite ngalor lako amone mai dor ngasang golo doong dite ngalor lako dite vai lage dite lolong vero ho dite inung ngasang vai bajang lelap ngasang leva dite cakat ngasang pakai mori ai kurut ngripe ang sejaun ngasang lolong vero ho inung ngasang vai bajang oh tuak dan lima jaun ngasang cipa masa ngripe ang vai te data tiba vai te dan ngasang madite oh nek tuak dan kepok Yo, tabe, Ma Herman. Itu kalau buah polon kolite buah goet gasyo. iya Calama kalau sa goet atau pecing mau puah gubaya dite terkait dengan kapu apa oge ya Ma Herman. Memang ma pemerintah pak. Contoh bupati, camat ko uskup pumpisit letong. Coba goet namen gome tiba ma bupati atau lat natas liba kintar lejong beola membaru. Kut mai ba tombo cekeng program kut pandai bevalan mentroen mungkin cow cara kapun hiaga pung one mai du curun ya curun one paang mungkin tombo kele tong pung pisili sampai one baru bonen cow cara cow goet one curun cow kele vale liha contoh itu cow vale lala ada gitu vale curun kemudian cai kele one baru bonen itu enggak kapu cow goet kapun lite cow kele gua apa bendan manuk apa manuk mungkin tombo tahun itu lengkap bunga rencana yo ame itu ruang dite ya moria gua valen gua mendima dite yo jauh ngasang tiba Mekah kebiasaan Manggarai ame curupian tanah tua jauh ngasang hia udah main curu ngasang tua ko cipa masa udah main cipa masa ho amen hua udah main rawang sero rawang bati siami ama jauh ngasang ai ita kita ngasang ruteng ame cai bupati ita kita ngasang ruteng cek ngasang desa terong umpama voang ketu voang jika man jauh hia mangat tua cipa masa itu ngasang nih tuak curu boh itu tuak nesalang cipa masa sebelum masuk baru bisa meter lah sing na dede jarak nih ya salang mesi piang berarti piang ke salang piang ke salang amen go hia ya one kantor berarti ya sebelum masuk kantor sebelum masuk cabang kantor sehingga bolo hiat karong ka one mai pak utuak cipa masa sehingga musim main dia sampai di kantor atau bisa terais atau kebiasaan ame terais nih itu menentukan atan gitu itu menentukan ya tapi ya dengan masa hoga harus tata rapi ke pskoen mangahiut ngol tega pisan kat doatan ukuran ame taya pitun kota taya alon biasa gitu jangan selek kita jika pak unen di kabel itu yo ai kita ngasang ruteng tadi hati baru dari cek ngasang desa terong mana mai lako di jet mori ai dor jaun ngasang golo ta doong dor kole jaun ngasang one maya vai lage dite ngalor lako amone mai dor ngasang golo doong dite ngalor lako dite vai lage dite lolong vero ho dite inung ngasang vai bajang lelap ngasang leva dite cakat ngasang pakai mori ai kurut ngripe ang sejauh ngasang lolong vero ini ngasang vai bajang oh tuak dan lima jauh ngasang cipa masa ngripe ang vai te data tiba vai te dan ngasang madite oh nek tuak dan kepok
Jika tiba itu Ono curu. lucuru. Coli ya gue Jika vale. ma one mai rabadite. Tema barisalam, tema barisalam. Kalingong mari. Ho laku tiba, ho laku inu. One mai jauh ngasang cipa masa dite. Ai kurut ngari piang sulai daci. Kurut ngari one vai te di ngasang emalai. Ai kalingong kurut biasa sih salah aku tangan lasa. Mata beti beki kaku nama sarangan lai. Am dolong vai roho tu ungkaku, amin vai bajan tu. Kalingong ho laku tiba, nomor rabadite. Dua cipa masa. Jika tiba deh. Jika man karung greone. Karong. Si itu bobolon ke apa? Giyata apa pun itu Bolos. dende, Oh. kami gopa itu dicai baru kan pasti manga dende. Gitu pasti mati bara dende pesai gitu. Oh, so gitu. Dende ngasang gitu, dende. Oh. Ya, manga dere kalau Sama dere pipa. kalau renggas. Kami gak kali gaya berupa tarian kat gay. Oh. Paling tarian. Gitu ngasang dende itu. Ya, dende renggas. Cewek nih gitu. Ya, tapi cayo na lega gay. Mang kalau nata nonne. So langsung kapu kuliah. Oh, kalau res di. Tuh di, kapu lihat. Cowok kuliah apa yo? Curu yo buka. Len coli meri itu. Kutu. Itu perlu. Itu di macam coli. Oh. Kadang kala bonehia, ngacelo coli mehia. Ngacelo coli mehia itu cai bone pia. Karena kia kan tradisi adat kan kadang kala ngacek ikut ko bampak ulo coli me. Ayo ngacek itu asli coli me tuh ngacek. Tetap makin tetap bampak coli me. Gitu. Lan tetap poli itu ditega mga paudinas. Itu ngasan ga manuk kapu nuhai wau tadi ha. Naka nuhu kereng raja sebenarnya. Tapi ho oga kapu wau naka raja. Bos benar kapu nuhu hai wau kereng ho. Naka nuhu kereng raja ya. Itu itu goetna, itu asliin kia. Kapu nuhu hai wau. Naka nuhu kereng raja. Hanya singkat singkat hoga kapu wau naka raja. Itu asli. Kan tidak guna menggolitik kapu wau naka raja. Karena setiap kali saya makan lamai kupang kalau kantor abentaka terus bisa kereng kepala holang buat aku. Mori aku homan. Kapu nuhu hai wau lami titen aku naka nuhu kereng raja. Bang, misi bik penung cenggong na. Gitu. Itu asli tahu sih masalah rekam. Tahu sih. Terus gini, nanti hapus, nanti saya hapus. Sekarang ditegat saya di bawah. Yo, nu Ramadan nga sama dite. Kalau pau balu ko cudi. Misalnya itu di larin. Kan ke value usise. Tetap mga pa value dise, pa value sebelum kapu. Sebelum kapu kan mga pa value dise. Oh, coba contoh gue ini. Mana listahin ko dise pa value. Yo, dari mana ka kitarabo. Yo. Ayo ta katang ngasang ruteng dami, cek ngasang tero. Yo, amon na malejong biodami, lambung ngasang pare. Mga babiolon, jangan ngasang. Mga sa tampeloson de levot. Mga sa tapaudungaw. Mga sa jangan ngasang. Bental muri deva kulis, abitul muri jari. Itun kulo na may ravandami. O na may sasalang kulo na may ravandami. Amon na malejong biodami, lambung ngasang pare. Mga curuce jangan ngasang babang gubenta. Sangger tahu isit pa ang beli itan nga sowan nga samsuju mori ratan surce ba mga bentanis una mali jom udah ni kamu lilin dan kurtegi vancing garing wi angkera una may lakodami una mali jom biodami lampung sembaru oh kule vai ludah Poro mali jom biodami lampung sambaru na ratan surce ba mga bentanis vai lu kule gan oh vai Vale. Gampangan dega vale. Vale lah. Vale teman. Sehingga tudak ko dulu. Tudak ngerle ko dulu. Oh. Yo, ai hitu ravandite. Amori ai krut vali de ngerle ya pa. Ai hitu ravandite. Sehingga tombon ding. Yo, ai hitu ravandite mori. Nugu tombo camping may ngasang empot kiolo empot kice vale ga. Jaon ngasang ce di saterong ho. Itan nga sovan nga san cucu inewai nga sang atarona atapau dungang datang pelos dulu levo ay lejong beo kat mori so temaruteng lambu nga sang bar am curuci jaon nga sang mana tarar me kan tarangkat tua rua baro rabos me gavi bekir pandai beti bekir pandai rasa nga sarangan mori teh macbana ama lejong beo lambu baru disi kurut mau ku pecil met pamble kurut mai pandai vancing garing ve nga sang gerak ce di saho mori so neka curuci jaon nga sang babang go bentang
Holi lindisi. Kurutegi vancing garing biang sengger. Pero menunia avang kanu mai disen gitu kole ne kole. Ni kadong ne golos, ni kada itu ne vais. Ni kadong ronggos, ni kalampal ngasang watang. Por ngalis de tivai disi, galas de tangkal. Nunia avang kanu mai gitu kole de kole. Holi li. Tegi vancing garing biang gerak. Ho kole vai lu disi. Tapi me pamble. Gitu kurtoto nai molor me gue camping isi, palang nai tebakok. Neka pedang sebel sisi, neka rendang bules. Apa itu badisen? Permengalis titinai disi, ngalas titinawa. Wan. Luar biasa, keren tuh. Gitu. Rapi, pasalnya nikmatnya ban dia carga kopi. Jika blema hitun kolelitega, itu po caca kopi. Giring langsung. Oh, tadi dia kapu deh, tadi dia lain manu kapu deh. Olo puri tangan reveng apa sih? Karena kita ya kapu caca kopi. Tapi olo apa deh? Olo reveng apa iyo deh? Iyo. Olo pungon maya bekas iyo. Oh gitu. Sekarang enggak. Itu mereveng mekan kalau itu kan. Langsung ditegi. Poli paya velo itu kan. Titi itu kan. Manuk, titi manuk, manuk kapu gitu. Titi manuk. Yo, nukur pandami kali ya. Mori. Ayo tak nasaruteng, cek nasanga. Disetero. Amo na may lelo di tet mori itu. Lelong gelok nga san sa terong. Mori. O na may lelong gelok di tet mori. Ay ngay rokot kolot lingkol geong. Jaon nga sang ona di sadahan. Kalingon valega. Oo manuk dah. Kurut kapu no kay va utite nakanu kreng raja. O na may lejong biodite. Labo nga sang bar. Toto ko na molor dite kali kamping ami palong na yate bako. Cok yang main di tebur. Itu cesalang kolen ono merwandaan. Ite ho kule manuk. Ai eta kita ngasang ruten cek ngasang desa tero. Jaon ngasang sapu eta sai ite kopi ngasang apa. Amda khel ngasang awak kowe dite. Ono maya sirik kopi kowe dite. Gitu kule jaon ngasang sa amen dosa dite. Kali ngo kru caca jaon ngasang kopi dite. Ho kule manuk aku tua. Di kapu. Vale. Singa vale liha. Rangkum kule liha vale. Yo. Coba, tiyo ni hiya manuk itu. Ciao liha. Bah liha ga. Itu kurun go hiya kurun berli. Bah liha kamu liha ga. Ciao manuk liha. Bah liha. Coba liha go la vale. Singa vale liha. Ma nu kurang di tete ma vale saran tema vale cela. Bo kaling go ho ma itu vangen sih. Bo kaling go ho itu ma ya oto pa. Kaling ngong tetap manga jaon ngasang sapu itu sa ikan kopi apa. Ay jangan ngasang kanteng kue yuk. Kanteng itu kopi. Itu ba may talucun pemerintah. Kali ngon hiti bali raman dit ngasang mah te papata. Pukul kapun lah. Ina maraman dit. Jangan sapu itu sai kopi ngasang apa. Damin kali ngaji sama lain. Kali ngong perumnya bang kadumai kami kami sehat gitu kole. Pola mi kapun ina maraman dit. Itu tadi ya. Valen ya. Sehingga mangan tombo apakah lima itu. Itu pun ngaceng bebas ngol itu kalendor pak. Oh gitu. Tapi tercaca kopi kan berarti kebebasan. Beri kebebasan. Ngocau limi sinan. Ngocau limi berung kita kan kayak kopi apa. Gitu. Beri kebebasan caca kopi itu. Tercaca kopi beri kebebasan. Apakah tengok yang pada itu ngelendor pak itu kalendor. Ngerongko beri kebebasan. Ingasan caca kopi. Yo, itu sebuah ande masih kaya van ko tentuan itu mitana manggarahin ya katvan kaya ngone lontolino. Jadi ya rebang cegewek. Pa awatanam tombo ta kop palong atau dia tito ta kombo namanya Mahirman. Cemaya voang boh itu desa Terong. Kecamatan Setenwesi Barat. Hos goet aku durit atangan ceng durit agua tunti di Tenggermusi. Tunti kemuning di Tenggermusi. Kudu mana nama vas. Dia tegi agua bengkes kerja porman kan pun ostung molor kalau misalnya taya awa jauh lalau jauh aku lilis sangat dah tombo molor dah bisa emak atau nipis juga nama pelas mulu julu mas itu arvong dia nyata agak tiba ke sini kerja sangat lili begitu terus bekal gubuar apa so tombo adat so adat mangrai tanah kuning kalau di serong di sempom batu di sana itu kau ya rendam cemai apa bewa Voang desa Terong Kecamatan Setenwesi Barat langsung ada mai rebung cegewek ada mai ya emak asik edite Mahirman amin wa mimpi sivir nama pelas mulu juga begitu kira-kira itu apa namanya paling dia